Easter sa tanang taga Matalom. Okay. Okay guys, today is March 31, 2024 niya. Akong gisuroy ang pamilya guys kay Easter Sunday niya. Naghikay-hikay may ginagmay. Bisan pa man sa kuan guys, ato lang i-treasure ang atong mga pamilya, atong i-trip bisag panagsa guys kay at least kanang nagbaning-banding ba kanang naay murag kanang banding sa pamilya. Kay importante man guys kay ato yung i-treasure ang moment, ang panahon para sa tong pamilya. Di nato bisan sa panagsara pero atong paningkamutan nga magkabaning-banding niya, at least sa panagsa natay murag baning-banding kay importante man na guys kay dita kay boss panahon ba at least nagkuanta natay mga mo create tag happy moment sa atong family. Ato yung i-treasure ang panahon ug ang time niya, mo create yung tag happy moments sa atong matag family. Okay, once again happy Easter Sunday kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Once again happy Easter Sunday to all Matalomnon.